mwezi nitawa mutuku wa muindi ninye mwanzisia wa Kamba Cultural Center and Museum ila yenda kuya na kutungia kithio cia Muukamba otondu titha tuenda umundi kusoma undu kwa Wathembaa ni Muukamba ulaweta wa Muukamba kibindio Muukamba ulawesi ngondu ye mwana Muukamba ulawesi kana kwika mwana wa mundu nae ni kuthuku nundu Ngai no wene na Muukamba ula wathaitha Ngai Mumbi na Ngai Mulungu na Mwatuangi akamuthembea kimani akamuthembea kula kwa mathembo na mbue kaua ula wesi kana muzingi mutae ndake ya mbusha umonde ende tuenda kuona undu kwa Wathembaa tienda kuelewa undu kwa Wathembaa na mbewa tutinambo bikabutwe kulie yo niki Muukamba waekie kuthemba kana niki kuthemba kwa nyibie pio nthini wa mbai ya Kamba na mbai laingi cia Kenya na mbai laingi cia Afrika. Muukamba ila wathi uthemba athembea Ngai Mumbi, Ngai Mulungu na Ngai Mwatuangi ila kwalika thina ile kwenda ucio na ile kwenda mane bindela yukite undu yekwitha yiilie indi ni babikie bandu kwa kawetikelo na wetikelo zu wa mina kwa chakana kuthemba ku tekwo kwa ilite na kwa twika ni kwa Satani ni mukulia Kamba Ngai Mumbi, Ngai Mulungu na Ngai Mwatuangi ni Satani ni mukulia umaitu alamo kitembe witu alama jaite aithe maitu na alama Wathembaa maendie kwa Satani ni kwethe ya mokite tene musungu ati naete ubo wa wetikelo we musungu aeta ayo wetikelo niki wetikelo aetie ni mawendi make we mwene na nicho kitumi twewie mzee Kenyatta yacia matwete Bible matwatulalie tuboye na tuisalusia twethia twatiwa ne Bible na twethia itheka citu na twethia uthii witu wendie uyiwe nimo ikulie niki ketha ni maetete kindu kisio matukwatie ngombo matukwata koloni matuto komboni na tuikulia tuawa ni mulilikene maumau undu andu moaiwe matekulia weyathi ko amba kwikulia ilawe ukwaja ni atiye ki na natiye ki wo watiye uthaithi wao ni kutoneka ukethia uthaithi witu wai makosa na ithio nthe tumete kwa Ngai niki uthaithi witu twaekie twatiye wene twasisya nthi mbingi ta nthi cha Asia muno maatiye o uthaithi uwo yo niki Muafrika watiye uthaithi wake atiye uthaithi wa mundu ungi mweni twathaitha chau kiu chatumie tukola twatiye mundu ungi na ila twakolile ni tuonie ucio wacio yuoyu twikaba kusindela Wathembaa mathemboni ni ciendu twailite kwikulia na nundu ni tukuona ketha uthaithi twaetewe ni woguo mathina ala twinamo no kwitha maketha mema olekangu tondu kwa ikulie mo mathaitha ila uthaithi ula woi takuma nthi cha Asia na nimo matutetha cia we Ngai ka wolilwe nithie niki kwou tuyonondu kwa Wathembaa ni ngwenda twikulie makulu acu no twikulia wina akili nzeo tikwikulia tacha mundu ni wa Satani mundu wetu ngandu ba nyendeze kana Satani aumba mundu na mbendezi Satani bala waumie na netwewa kana ndwala maetete wetikilo maketio umusobya nekana matutele masi nekana wewe eka no tika
twasisia mthembo yitu twa mi November chathele labu lakini matukuni thembo ni mbesa na utena mbesa bai mundu kwisi na onola ula mwenda ula umungame kanisani utaumasia nesa tita witha kwisi lakini thaithi ula wai wa Muafrika wai wa thembone wai wa Muukamba kila mundu aumasia kila wina sio na patama nika ula waunya kenanengania na kuuma bu indi atumia maithie thembone utondu tukwewela tukwateania nomwe kati wala maenda ithembone ala matiwe umundi Wathembaa na indi ya mwisho ndimwelesya niki witikilo waetiwe ila muzungu wabikie ni wethiye Muafrika mulumu muno katika kuthemba na ni matatie kumwania na kumutapia undu mekwenda aema mesa kwithia nundu wa kila wathaitha na mabanga mupango wa kwananga uthaithi indi wa Muukamba na wa mbai lengi cia iku Kenya na mbai cia Afrika mabanga yuta tuiningana kwa ngelekanyo Muukamba ni wokie abatwa kubanda iwa abatwa kubanda wimbi na abatwa kuhithia ng'ombe ndakathukala mauta abatwa indi kwaneka miatu neka nanda keze kuua uloke wake Kamba utumeka katika uthaithi ila mathie themboni na katika ithangona kou mapanga mubango su andu ala kuneza ni mwisi kana ni kwitwe mwitikili ndaya lobanda kiwanda ila kwaneka mwatu ndaya lobanda wimbi ndaya lothuka mauta ma ng'ombe nundu sindu isu ni cia satani na twasisya ona ki science malewu asu ni mama seopio na malewu asu ni mama atuma mautu mekala kou ula watu wete yendeni kweli alama watu wete yendeni tuikuona maya twende ya usio na nisio kitumiende Wakamba Cultural Center and Museum tukulia Muukamba wonde ebala uwe iswani muno no tikulia i weniwe u na waumetepa na uwendetepa na uwatiye u alaba endetwe Muukamba nukweso stukia jambeoni tambili ng'ombe yakwie na indi niwezi mbili yashituka kithuma jomie undu bekawa tusisi ina twekulia muno indi ni karibu tuone undu kwa Wathembaa indi ni karibu asante wana mutili agamba ne mumwezi nitwitha hatu ikwatiane yanake sindu ni mbingi chake thio awene wezete kutwika mwalimu muzio wa Kamba kwizila kuwa Kamba Cultural Center umundi nitukwenda na musomekia inde kwa tutabia machietwa na kuma bwende ndio utabia machietwa ni Anthony Mutili bua kuma totine ne asia nitukwatiane muno kindu nikija kithio kula wa emelelwa akona emelelwa nitilunga nituendo manwa uendo manwa bo wethembo nienda umundi baitwa Kamba nitwewa mathembo ni mathalile mathembo kwekiwe one nienda mumane chambe mathembo meokwo na umundi mathembo no mathemba wa na kwiatumia Wathembaa na ni nenu nindakwatie mwana wa uthie themboni kusichondu kweka lakini mwana wa bicha ndu naibo kaya katwewe yokuwe themboni kweka wata ila ndu matuo thio themba na niendo tuningo ongelekanyo je bakubi ya baake machama tha ithembo zila zitawa ya kithianioni kweka wata la kuthemba epinda ya ithembo yeu ya kithianioni pe timu ila witha yendete po itron mato no thiandwe 10 no tithia tio ndemanda aulika ithemboni amwe megala ku yote na langi pe andwala anyube na yo manyuba wana kukula withia we mutumia ukulete kwa ungama kukula ne kwegara kukula ni kuwa kwita atumia ukamane ngambui
makaya ukakila mbui kananza ukana mbui kananza ukamanenga makaya yuba una mautumisia ukatumewa une wakula kisuka wakula kisuka na nuzipe andu amwe matapike yuma bika ba ithembone ni boa wa mbui na mbui isu itiketongelo mbui kada kwitwa ikaitwa ngineka kwa na tutonda wake thoi ekananda kame yumbane nabo nundu enda kame ne meshi wa mienda na mabikapu pe mwana ke umbe dawa ula wa utuma ju mwana ke one wa utuma kuma pa ithembone kuthiku ya kwa andu aya angi ethani kindu chola bu ethe ano nzele ye ola kana chao ni wo wale ni utumwa akathi akaete ni kana akanenga atimiazi nundu be atumia matapika bu ethembone matapika iba ube magadino pe andu ala aima ende ala ulawa yosi mbuni kuthenzwa imyo kekonde imyo wambo na uiriebwa ko uchendo ila ithemba wakati ka mbui ni kikonde na wambo kikonde ni na menu ya kithoi na yo wambo ni nu ya wamba une ikwatanie na mindo kala ngo mera yake na mayake wo bauba eno na ju chitha chimbebye ikita obebwa aja bebwa itila na itipula ni wana landa kame ibula ni na tutwa watu meazi ba na pe kamele koke kaitwa wa bau maithi ende mayathi jiza mucio ine mathisia maitha maimina na undu kathiko labau paisio kawainge kwa u weasia na maisu ila chiobebe wa basa na balabe pe ku uthembwa o bate basa muno sibula na wana ndaka me na itekuane wana kamele ko kichitwa wainde ba ye bathemba wa na yuko manake atumea ni masama na maisuka na matia male kanja ni masama kosa chibu ndeno andaka me mundu akasama ulonge akasama nikile naende mekale na peula wita okusunde na eta ndaka mesunde ateta ichendo chonda no uke na yuchi itwa abuche the aigwetwa na nyao chikya ba baka pensele chikya wanzele kula ni tuna mindo na ndaka na itetia chetwa bu itia chetwa ba na mo maithi ene alama za ene mo kama gata mai ba na yutwa asie na maizu ne jati wa jathemba na wezo na manzio yu mundu choka na tethi ate yae kwe kwadwa we yuka choka utesi ai ngathina inde wese ile akothoro na yuka ya we gata yani nduja kuona effect inge utuku muthenya ukaja kuona ukaanza kuona ndalili uketha ko ida no ile mindo na ile chipanda nondo kiuni joke thio ja Muukamba maketingwa ngwe na mathembo onthe mathemba wa undumwe aiye me tofauti pe alama ibeti itilanga ila ngima sio mageka ya makauwa chai na ithembo itegemea nende mawite kuwe makatabwa kwa ngamilabu kwa u kuthi kuthemba kile thembo kile thembe yawa na kuthi uthemba kutapanagwa ni mundu mwe akamwia thina uu wiguo enda imuka thembe ithembo ya bana na muithemba kina na thino nukubikia kukothela meselabu kwa u kile thembo kila kithemba wapo na kwi mathembo amwe maini nange manene ukethia pe thembo limwe ya nzau be ya mbui itajira kithiane one ni thembo lisikie yu ne yisikie ni ambo pe dinge ya da ba thumba kimane ne yu ya yo ya mbui na ne baisa wanzau na yu ya thembo wajau ya tegemea ni mbua either ni kinu chukie aya pa kwamba kimani pau tembindo jibeti chaenda kuthemba bu na itina kelu na kuicha ujua kwa u kelume ne zemwe ne kiate ya andu mathemba
lakini muno ibeti cha themba ni maina ake lume au mene paina wake lume mami no themba ai ome ngina kune ke mane mama kuma makelo kela kibone kela chola bu kila tagwa ni mwewa kindu chole themboni kitia wabu bakela me uko thembela ingi na nicho gitumi kuwa Kamba Cultural Center nungu kwa ithembo ono monde beka byuka atiwe bu 1952 ala mukabika ku Cultural Center mukakona nika mutini wanene biye na kali kamutene ndini na keobu na nundu ilaka byuka ukatiwe ibinda ya state of emergency 1952 atumela mathembie mayaiza kuka ingi yuka byuka ukeobu na tutezi kaikau no twende na umanda mutumeola kabyuka ake kolile ba aeu ende tumanda muchewo maeu tweza kwa muchethembo inde tutemanenge kabyuko ene wo wimbea on matuko nene kuthemba wa ndimwe minwa kumo ane mathemba o yuninge ituiro ono themba themba inde na thembie thembo ziba kithianione athembie kithianione thembe ya chao leo thembe ya mbua thembe ya mbua kwa thembo ya kithianione nitumeka na yuke tuilo ni wetiwe kana ni themba wani mundu ngi yuke tuilo no wetiwe ni bande na umanda no lokwethe akwati pe wambua ke mami wo manda ai mwi you wo ono manda ethwa nao ko ni woza kwa kana ndu ni mama kula cia ni woza uthi themba ni woza kwa alameane na watabwa ndulea aye ndulea ninge amina kukolota yuwo kolotwa ni uthi nyingo loti uthi ninge no baiko no magendo no thio kama ya je kama mboze aye Muukamba ate ya kawaida nicho kitumio kuona atumia maneka lile mono undu mo maenda ile iza muja kona maenda we nziangu be ne ajenu ne kalile mono na muno kituilo au tabiondo naona ndu kwati ana gwa ikala kugo yote gwa ni na imanda mundungi ikale na ndukaumboe sili enda mundu la unu amutabya ki akate kwa huo namo mathembo mesiri ni maweta ugo mayendo thi maumaletie sili na yu katika andwa maenda ku ende ni uthemba meyumba na ciata mateso thi uthemba pe undu meka methana ya kuthembe ithenge andwa su ni makona ni manena na cia makacia muthenya muna mutumia muna ni woko ugoke na wikua utokomania ba pa ethembo na agu mutumia muna ni woku nyamboi ake atu nyamboi etinengwa ndale itekua maitwaende aithima ikomalichaba pau muthenya wa chathe na ndi kwa patingwa buya wa kutwika mundu ni uchoka muche nundu wethe ya watwika muche wa level izu chendu izu wa betia ni asia kauni ka kimindo cha Muukamba patingwa nduma ithembone ukasioka muche nicho kitumi bendeka andu ala atume te tumwana nundu kathibu ni kwana kou uteyumbanisya kuthie themboni ndwailocioka muchi na waume themboni ndwailocioka muchi na yu ukwiyumba ja wiyumba na jamethana yano utacioka muchi te matuko mwanza nake mundu woki onake ni waile kwatia mashalti aciucue kuuo uke azime kuwoki onthe withe anatumia ono le unengane mbui onthe natumia na maume themboni waile kwekala methana yana te mwanza kwa uba methana baitwa Kamba nicho kitumi bekwa mutumea kutumea ni kutua mea makwenda kweka chindu mbingi cha kuombe kwa utina mbothi thembone withe cie methana muonza na mwami no themba uyikala ingi methana muonza ne kana thembo yaku yitikilwe ni ngaila ciabu mathembone na tuimine ainde
wolwa ni kindu ithemboni kichokea wamba kela mukoka ingi kuthemba ona wethia wa kithia no sawa wa leo kithia endo to kwisilwa ala abeti makosa kwou lakini we wauma kuthemba na wolwa ni kindu ndwailite kwisa kuchoka ithemboni bailiu maana muvea bana Wambua ni sawa ndo twekaneza na nitukwendea na usomeria Kamba kithio kikito cha Muukamba. Thank you.